กุมสังหิสมนิปทุมโนเวมเบอร์นิสมนิเลปขัดอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลทิร์ตูเลไงทัดตุเตอินซาวาอินจิบายกันบุกเท่าเจ้าตุนนายสวยโลเอ็มไม่เลโซเชียลมีเดียรอนไวรัลเชื่อมไม่อิมฟัลแอร์พอร์ตจุงจอนวันโบรัวกะเอ็งทิลเงินอิติเชียฟินเฟียไทยโล unidentified flying object UFO ตียหันสวยจูโนเวมเบอร์นิสมเลปกัวปะเทียนิกลตาจนหุลัมปังอาคารหุ่นไรวักเหล่าชุงฮารอนหลังอันนี้ค่ะข้ามิจงจังอินเดียมีเดียครั้งจังเต็นวันเทงอัปเดตอันในด้านฮีฮันทิร์มาสลกเตียงอิมฟัลบิร์ตะเคนดรจิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตวันบรัวกาเฮทิลรอนอินลันดานฮีโทนปังไงอินลันดานฮันนี่โลวังอินมิตัมตักไงเวนฮัลโลบากาแอร์ทราฟิกคอนโทรลลำปอยน์อันอลาดเวียวนชันค่ะอันนี้นิวส์18รีพอร์ตอันเป็กดันจวนเอ็งทิลเงินอิติเชียดเหล่า UFO unidentified flying object อิมฟัลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตจุงจอนวันบรัวกาฮารอนลันหุนฮีโนเวมเบอร์นิสมเลปกัวจนหุลำดานนี่เลมินิตสมทุ่มเวลค่ะอันนี้โทนปังไงอังเลาตักกินอาอมน้ำมุนไงวันบรัวกาเฮียนหาดิ้งจัร์จัร์มายาให้เฮียนไงอาทิตย์ทัชเชียลวะเองวัดตักไม่อาทิตย์ชัวกะมาเสอามาตักขีมูเทยอันนี้เราทุ่งอันนี้เฮตียงวันบรัวกาเจลวะอาดิ้งจัร์จัร์ไม่ฮีอิมฟัลบิร์ตเคนรจิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตATC Air Traffic Control Center จังปอยน์มูอันนี้มีปุยวันตลางอินหันมุบกะตัวช่วง police เจเล airline staff บักะ CISF เต็นหันมุบกอันนี้เฮตียงเจ้าจังมีอะไรวะวันบรัวสังตะกะเองวาร์เองตักไม่ติดชัวกะอารอนินลันตากะวังเฮียนโทนปันนี้ Indigo flight ตะจูกาวตี airport ลำปังจุมตูรินไดวัดอันนี้ติจวนเฮมินหัวเฮียน airport ตะทุนัยตูตะจวนอิมฟัลแอร์พอร์ตAir Traffic Controlling Uncontrolled Airspace จูอาจจะว่าอินคาร์อันนี้ถูกจับเล็ดจิลินปวนจาร์อันนี้จุยตาอันนี้ที่จวนอิมฟัลแอร์พอร์ตตรังทอนปฐุมทอกชกตัวไม่ตูดตจูดาร์การทุมชุงจัดไม่ตีขดลายรีอันนี้ตาอันนี้เฮทิลทอกไทยรอนลังฮีฟินเฟียไทยเรา unidentified อันนี้มีวางอิน UFO จูอันนี้พดมายาAir Traffic Controller Official 10 Han report dan chuan eng thil nge ani ti po hriat lo van bo ruaka ding rang mai thileng wat tak pe chuak rang box si how mani ti hi chonudar ni le minute sam thuma CISF lamatrangin Air Traffic Control Center a hian information hi andong masabera darkar nge mochen Imphal airspace a haum nuwa hian chonudar li vela khothlang lam panin atol liam ta ani Indian Air Force chuan he thil thleng hi achan le wang tam tak om thainan hria Manipur state hi tharum thoa in ti buaina march tha achwa tana tang khan tun thleng hian buaina in halachi meka hei wang hian ramdang ron in rolna mo eng thilemo en thak na aum thaini in han hria Manipur state hi Nagaland te Mizoram le Assam te na interstate boundary in Serton hania hei baka hian international border Myanmar nen thui tak anin share ton boka Maniloka Khan Myanmar Military Council noya an sipai junta ho mun ma ta chu mi pui sipai ten han chu sak ani kha minong hlainga kai khroi Myanmar Military Council hian China nen arukin injom na nget tak an nei ani han ti boka hei wang hian China thil ti po ani thei thawin han threbok kha thil ronin lan ngot mai kha achan le wang hi thil tam tak om theya han hriata wangin India chuan angai serious lea thona thlok chuak tur pathum te ti khotlai hani takawang hian heng flight pathuma chuang tur passenger zanga veljat chu Imphal airport a hian antang khangta ani India chuan he thil thleng hi angai thu tak hlenin ahriata Indian Air Force Eastern Command Headquarter Shillong atangin India fighter chuan vorber ta jingami Rafale fighter aircraft ta chu eng thil nge ani por hriat lo Imphal airport chungzona eng takmai ron thloka UFO tia han soi hi ron chui chiang turin han ron thlok chuak ngal ani Imphal airport chungzon van bo ruak le ache vel zongjong chu Rafale fighter aircraft surveillance system thachung chung tak nei chuan aron thlo hualta news 18 hian voin lama update anei dan chuan Rafale fighter aircraft Indian Air Force 10 han ron tir chua hian uluk takin Imphal airport van bo ruak airspace vel ta chu chuima sela unidentified flying object tia hansoi UFO
van bo ruak ka ron lang thut mai hi asul nu engma mu an nei lawani tin han report ani Rafale fighter aircraft te hian van bo ruak ka thil thlok ve dang te ol sam taka aman zungjung theina khol zongjong chu advanced sensor han ti ta chu an on veka chu tiang chung chuan niam tak taka te van bo ruak sanga te Imphal airport le a chevel hi andap kol na sahlea Rafale fighter pakhat jok hi kirlein Shillong atang tho hian azong non le turin Rafale fighter aircraft tho hi rontir chuale ania Mashe hei po hi lo chamin a hole ni tin news 18 chuan an report ani India Defence Ministry lampang hi an ngai athachi alonin a hriata he thilron langot mai hi China thil tia an ngai deunin a hriata hei wang hian Indian Air Force te chuan West Bengala Hashimara Air Base atangin fighter jet te an thlo chhuatir non leta heng Indian fighter role te hian Eastern Sector pumpui chu an dap chuaka China ne na kanin rina line of actual control nai vaya van bo ruak zongjong chu uluk takin andap chuak le vek bok ani hei ba ka hian Indian Air Force Shillonga Eastern Command headquarter atanga an thu chua chuan Indian Air Force te hian air defense response mechanism chu Imphal airport a hian activate ngalani thu an puangzar tel boka amaloka India in China ne na kanin rina border te ven himna ta na mega air force exercise an lo nei to na mun China border chevel zongjong po andap chuak non levek boka Mashe Imphal airport chungzona thilron thlok hi India hian engeni ti hi finfiana anenge nei lo ti puanzar zui ani talova The Times of India chuan voin chamalam panga khan update anei danin Indian Air Force te hian UFO han chui zui na konga hian an thil chui zui na zongjong chu engma detail taka puanzar na an nei zui talawani antia The Times of India hian report kan don thren khata chuan he thil thlok hi drone ani thayani ti te chumkarani jungron langin a reflect eng takpo ani thayani antia Mashe hei hi India Defence Ministry chuan confirm na engma an nei lawani anti vethung Tikendrajit International Airport Imphala official chuan a soidanin engeni hriat lo kha thilron langringot mai kha drone emo balloon emo po ani thaya Indian Air Force ten nu han chuina investigation han kalpui nuwa investigation detail hi engma minthil tolawa Mashe thil thandan turakarin chu Union Civil Aviation Ministry a direct takin han thelu arinomani ati hetiangani wang hian Manipura Imphal Airport chungzon van bo ruak ka thil eng tak mai atak mu thai silo van bo ruak ka dingrang mai chu engeni ti hriat fiat thei ani tari lawa airport a hian radar system davek ania Mashe airport a radar system te hian he thil lo thlok hi an lo mumi alawa an man mi alo bok ani ti chuan tun thleng hian mipui mitam hutu tele he thil thleng chungchang khretu te chuan rindan mai lo chu saitur kan nei talawa Indian Air Force ten investigation an nei zongjong po hi thotan nia khan zo felvek ani towa Mashe India sarkar hian thiljep tura nei nge eng thamwaka angai lo jok nge ti po hriat lovin Union Civil Aviation Ministry chuan Indian Air Force ten khatiang taka analat kha voin thleng hian engma puanzarna anla nei lowani tin The Times of India chuan an report bok Ole Israel hindona lampanga kan beng chivele thungila Dihar Retin report unpack dan chuan Israel top intelligence official Brigadier General Amit Shar chuan kumin kumtir lampanga khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tan hian harsatna lian tak tak atheng tran towa Israel ramchunga boruak sang tak om lai khan kan mel makum blun Iran te Hezbollah hote Hamas hote tan hian Israel military te dodal zonga roncha chuak tur hian hun tha tam tak an lo nei towa Israel judicial system chu nasataka thak danglam turin bil phar ania tichon march ni somle pakwa khan kenesatin an pom turin he bil hi peifel anita masekhati lai khan defense minister Yevgalan chuan he bil hi ti khotlai rini setin harota wangin defense minister ani na tanga ban haloni towa khati hunlai trangkhan kan melma ten min veitur hian in puwa chana le tharui chak chok an nei thaina tura in buat saina hun tha an nei pha ti chuan July ni somle paruka kenesat chuan
Judiciary Review Powers chu apasta Israel ram chunga boruak thunun hlei theilo khopin kotlervela mi puiten protest anaya khatiang taka Israel haboilai khan Iran te Hezbollah le Hamas hote tan hian Israel tana chenarap thak tak thentir tura inbot saina hun tha kan pe nia tichuan khatianga kanram chunga boina lian tak tak mai kan to wang khan in siam ram le turin Israel sarkar chuan hun tha halanai tam tok lowa chuti lai chu in Hamas ho hi anron chetani ati tichuan voin lampanga hian The Times of India chuan voin chamma dar somvela report an pek dan chuan rocket sirens chu activate ania Gaza border atanga nai vai tak tak town tren khata te rocket siren hi ti rik ania abik takin Mosaf mun chu anron target ber ania Mosaf khwa cheng mi pui jong jong ta chu mun hima sel tara tomvek turin hriat tirna anti chuak bok Israel sipaiten Hamas hote anor tomek lai hian Hamas Politburo an how to ber Ismail Haneye Doha omek chuan video kaltangin message saron siama Israel Palestinian tahian in remna anai trap to thu haron soya mase engtianga in remna nge ti hi chipchier takin asoi lo thunga he video message si Telegram channel lampanga aron posa Gaza hian in dona lakal mek masela in ram lai lok na chu Israel an hian kansiam thoidona chumi tan chuan Qatar le in biakram na thok tu midang ten an na chu an thok mekani atibok mase Twitter lampanga chuan Palestine mi puitengai point in ram lai lok na hi engtiangin nge kaldona eng ang in ram na nge ti po Hamas leader hian asoi chiang lawa hei hi in hanatlak ani lawani antia heti lai hian mi puijinga thren khat ta chuan Hamas ho ta hi in dona hmuna hian anril ru an ngai tuana jongjong an moral hi nasa takin atlan niama adawn toa thatho taka Israel sipaite Hamas hota hian an baizui thaina turin he thu hi anril ru chothonan aron soi mai chawani anti vethung Palestine housinga hian anril ru hain thren sang ta deu nin akhriata Palestine mi mithan khatta chuan Hamas Politburo an how to ber Ismail Haniyeh hi Doha trang chuan in remna thu soi hi aol viawa mase Gaza hian thil thlendan diktak hi amhuna ngei rontor vesela chu chuan angai tuana hi athak nge yang tin tiel takin han comment zuibok tukin jingdar kwa hapel nuwa khan The Times of Israel chuan Israel Defense Force chuan thu chu an siama Northern Gaza firfiak pol chikrang krang tenena Israel ground troops te in nuaina nasatak mai hathenga Northern Gaza Stripa aru no chuka tiang maya Israel lamle Palestine Hamas hotele anthurwal pui arm group krang kop te in baina hian Israel sipai patni nunna anchana tichuan Israel in ground operation akal pui nuwa Israel sipai nunna chan homto jongjong chu somrukle pariat antingta ani IDF tahian voin lama report anpek jaldan chuan nimin tlailam pangatranga nizan thleng khan Hamas hoten mun kranga rocket launcher anlo buna heng munatang hian rocket kap chuakin Israel ground troops tetan harsatna ansiam sakbaka Israel ram chunga indona achua nuwa rocket tamtak ankablu to boka hetianga rocket launcher anbunna mun hi civil mi te chen mun inle inin kara te ani hloma helai chevel hi Israel chuan ha beidona wangin meichiale no pangta chu mun him lampana chuak turin han hriat tira mitam takte an chuan nuwa Israel chuan ground atrangle van boruak atrangin beipui athak chunjomta Hamas firfiak hoten ral beina tana an mantele rocket launcher an bunna munte Hamas infrastructure chikrang ta chu available khomin Jatnila somnga lai mai Israel sipai ta chuan anwai dar sakta ani Gazalam panga hian Israel sipai te nasataka anin sorbing mek lain kan soifo thinangin an threnom Lebanon border atangin Hezbollah hote anron chevede uranga voin chun dar som panhile hachan vevela khan anti-tank missile mangin Lebanon border atangin Israel marlampang rambung thren Northern Israela Metula area vel chu anti-tank guided missile pathum ngot mai mangin
Lebanon border atang hian hanron kap lea mase hetianga Hezbollah firfiak polten indona fila ronlut tak ngam silawa Lebanon border chunga tanga hanron kana wang hian Israel mi liam turle nunna chan hanom lo hlau ani Hezbollah ho chuan hetianga ron baitu te hi anma ni ani thu han puan zarwalin karma sa chung khan Israel ram chunglam hoi hian missile zachuang zat mai an kap chuka haibaka hian rocket le drone mangin Israel ram chung chu voyang mazat an bayani ti an pungjar bok mase Israeli Defense Force tachuan changle tin hetianga Hezbollah ho ten andon beina zonga hian anthil tu mangin lotin na pakhat ma an nailawa nodan Israel hian athonin ralthuam tam tak Hezbollah ho hian andon mangtoni tiin an soive thung ani heti lai hian Israel sipai tachuan voin thleng khan nodan Gaza Jabalia luchil tum hian nasatakin han baichun zom meka The Times of Israel chuan report an pek danin Jabalia hual Turkian 215th Artillery Regiment te Israeli Air Force tenen trangkopin Jabalia chevela hian heavy strike anti chu annaya ground force te anluna tana himlo rapo bom tam tak an phumruk te po ti puawek ania Jabalia daifema hian tunnel leivera anluna hama sawin trangkai taka anman leiver luna munthum laya michu van boro ka tang hian noi chet vek ania tichuan 401 Armor Brigade le Nahal Infantry Brigade tachuan Hamas ho an chet velna le Israel han lo beile na mun tam tak Jabalia daifem velami chu han baita inka na lian tham tak athenga helai muna hanin kana baka hian Jabalia Northern part lampanga Israeli troops 551 Reserve Brigade le Special Force 10 Operation Nezui Velain Hamas gunmen ho tachu tam tak tha ania anral thuam enge mozat chu tunnel chunga antlan luna lama antlan chet sana hengral thuam te hi IDF tachuan man sakin lein hnuaya anluna tunnel enge mozat chu anti chet sak boka tichuan Jabalia luna tur kongka pui hi hon ani tarua mai ani tichuan hetianga ralmatong ten melma te Jabalia chevela hian anthen fai nuwa Israel sipai 162nd Division tachuan Gaza marlam panga Hamas hautetana munpoi mo takmai Jabalia hi ne taka walbet zuin khochung thuk zoka Hamas haute luchil turhian Israel sipai tachu anin paitani tiin an report ani heti lai hian Israel marlam pang border nai vayom Metula town chu Lebanon border atanga Hezbollah hoten andon beifong wang hian Israel ramchunga mun lomber tajinga achang tameka Hezbollah firfiak polten andon ka fo wang hian Metula town hi mun ruak mai hanitoa mipui cheng jongjong chu mun himlam panin an chuak vek toni tin Metula town mayor David Azulai chuan voin khan asoi chuaka asoi jaldan chuan Israel chimlam panga hian Lebanon border chimlam panga tanga Israel ramchung voi khat ron bay ani wang khan security zone hi Israel sarkar chuan kilometer nga bial chunga asiama Israel marlampang bordara hian kilometer li tranga kilometer nga bial chung mipuitata na mun him security zone hi siam turin kangenani ati indona hi chokchok tu nilo maila tuna chuan indona muna kanom mekani tin Metula mayor David Azole chuan asai chuak bok ani tichuan voin chanu dan ni le hachan ve apel nu deu khata khan The Times of Israel chuan Hezbollah holaka Israel chet na chu report andon neita ani Lebanon rambung khan chimlampang southern Lebanon a hian Hezbollah ho ta chuan anti-tank missile squad tam tak dinin mun kranga chungmi ta chu anda heng munatang hian Israel marlampang rambung khan chung abik takin Metula town te andon kap thina hei wang hian Israel fighter jet ta chu thlo chua tir anita Israeli Defense Force thupuang tu chuan Israel Air Force ta hian anti tur dik tak valen chuakin lotling takin andron kirleni ati Diha Rechle The Times of Israel ten an report dan chuan Israeli Air Force ta hian Lebanon chimlampang border nai vayom chu nasatakin anvasua sama Hezbollah firfiak polten Israel marlampang ronbeina tana an mantrin
มุนป่วยหมอตักตักอันินบุญนมุนตะจูนัดสตักินหน่วยเชียตันยาอิสราเอลอินเทลลิเจนซ์ตะจวนเฮสบอลาเฮาเฮียนอันมุนมาตรังเจ้าอินฮันรอนไปละว่าเลบานอนบอร์ดาระเลบานอนอาร์มีโพสตรังเตปอินรอนไปอันอีวางินเลบานอนบอร์ดาร์นายบายาเลบานอนอาร์มีโพสจงจงปออิสราเอลีแอร์ฟอร์สตะเฮียนอันหน่วยดาร์เวกาให้วางเฮียนเลี้ยมตัวเล่นุนนัดจานปออันอมนวลเนียอันเชียดทูอันใส่หลังบอก IDF จวนทุดชัวเซียมจุยนเลบานอนสกัดเนนาเฮียนให้ฮีเลบานอนเซาดานบอร์ดาระเฮสบอลาฟิลเฟียกปอลอันคอยเต็นอิสราเอลปอยอันรอนคอยรังวางอาชานเล็ดนะอันอิตีอันพวงจาระเลบานอนสกัดเนนาเฮียนเลบานอนอาร์มีโพสเตตีเชียดอันฮีเฮสบอลาเฮาเต็นแห่งเฮาฮีมังตรังกายาอิสราเอลเชียดนะเทนติร์นาตานอันมันทินวางอารุลเล็ดนะ befitting reply ฮันนี่ทูอันเชียดติร์บอกอิสราเอลสิไปเตะเฮตียงอันวัจเจเจียมชันฮีทิลปะขัดเอามาอาชันจู The Times of Israel อันรีพอร์ตดันจวน Israel Security จูอัตุมขัดดังเลตานอันหลอชำเลตานีอันตียาอาชันจูกาซาสตริปะฮามาสโอเตลกาอินโดนีเลียนตักอากาลเมกลายินอิรันินทอปเลรัลทวมตัมตักมังอาอาจันปุยทรินฮัสบอลาเฮาตัดจวนอิสราเอลมาลัมปังอามุนสังสังอาโดรนสไตร์เตอันรอนเนียrocket tam tak andon kap lut boka nizana hezbollah firfiak polten hetianga israel marlam rambung thren andon bayawang hian nodan israeli army base chu nasatakin ti chiat ania israel intelligence tamit chu atum nina tan hup anileta army base berker nasataka drone strike manga hezbollah hoten hetiang taka andon ti chiatawang hian israel marlam pangatrang hian Hezbollah ho hi Israel ram chunga anron lut lawang ti soi thei ani talawani tin 24 channel chuan an reporta Hezbollah ho hian drone manga anron bai baka hian rocket tam tak le mortar tam tak anron kap lut boka hei wang hian nodan Israela army base a hian chiat na nasatak atheng ta ni anti 24 channel hian an report jaldan chuan Israelin achan let na IDF fighter jet tele combat helicopter te Lebanon ramchunga operation anvanai hi achan let na thokhat na chau ania hetianga Hezbollah hi anje zeldon ani chuan Israel hian Hezbollah holaka hian indo apong thoi ni lo chuan Israel marlampang rampung threnjong jong hi ahim don lawani antibok heti lai hian Houthis rebels souten ral khatatrangin Israel hanron kap deu rang boka hei hian har satna asiam sakboka Israel hian three front war hi amachon lawang ti soi thei ani talawani tin han soibok DW lampanga war expert ten han soidan chuan Israel hian heng firfiak pol chi rang pathum laka hian indona amachon ani chuan Iran na indona machonang tluk ani dona Hamas ho noi chimit tura Gaza abai puithak na ringota po hian Israel economy hian atlak niam pha meka Israel thurol pui ramsang atang hian tran pui na sumle pai hi Israel hian adong lawani chuan Iran na indona tak machon tur hian ral thuam le sipai thatak tak nei ma sela har sat na chu anai ngai dona heng Middle East sa firfiak polian zual Houthis rebels hote Hamas firfiak pol tele Hezbollah firfiak pol te hi Iran kudle ke mai chau ania chuwang chuan Iran nen hian anin machon masak phot chu angai donani antibok Yemena Houthis te Gaza Hamas hotele Hezbollah hote hi inang khatlang vek ania Iranin athople ral thuam manga atran puite sumle pai manga atran puite ania Gaza Hamas hote abayang che hian Hezbollah hote po hetiang che hi ania lei nuai leiver Tanel mun ranga nein chung chu in hum himna tana mangve tho ania chuwang chuan Israel tan hian beipui thak hi akhir le donani antibok hetiang hi Israel din mun ania Gaza City a beipui an thak mekna po Gaza City chunga hian rocket siam chuana mun laboratory mu chua ania ral thom tam tak anda thatna mun po mu chua ani boka mase Gaza City a hian Muslim ten pathian an biakna Mos chunga lein nuaya an leiver Zulu po theina kwa an siam chu mu chua ania helai mun hi ti chiat tumin
Israel sipai ta chuan an beya Hamas lam hi thai patopin an tranglet boka chanchin kan bot sailai voin tlai dar thum le minute somli vela khan in ka na lian tham takin ha chuak mekani tin reporter Emmanuel Fabian chuan ha report bok ani ole khati jung kha tuntumata na report kan bot sai thaite nile phot sala kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakin kan video te milo share dar sak zal turin kan ngen chewa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia